Sorry. Mama, ngiyaxolisa mama right kodwa isibindi sokuthi ulobole omunye umfazi ngemali yomunye umuntu usithatha phi? Isazakalele lento leyo. Mama uya understand lento ukuthi ibheda kanjani? Bakulobole nje bakulobola ngemali kasisi. Mina ngihlala nawe angitsheli next. Bekangakutshela ngifuna mina Zokwenzani? Just because unemali wena. Just because unemali. Wena imali yakhe yakuhlabekisa. 10 years angekho. More than 10 years. Umuntu omdala bekangakuthumelela imali umama makengekho. Bekethumela. Wakhe ubani lo muntu? Uye. Imali yakhe ngashada ngemali yakhe futhi on top. Ngicela izinto zami ke. Ubaba thatha le ndlu le. Yami asela ubuya khona. Yami angikwazi we. Dala ngila. Wali mustelela. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ndingu-LAVAWS pronounced lover sinkumkane abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, today I want to talk to you mbukele lapha emakhaya. I just want to say this. You probably namhlanje maybe ngelixesha langoku you are going through a lot mhlambe emndenini khona ungavani mhlambe financially izinto azivayi grand mhlambe kunomuntu ozwana naye and mhlambe relationship yenu ngathi hlangahlangene. I just wanna talk to you mntakwethu namhlanje ndithi kuwena please ngicela ukuthi ube nethemba ungalahli ithemba mntakwethu mangabe is something that you love mhlambe uxoshwe kwasemsebenzini and awusenalo ithemba lokuthi mhlambe impilo isazohlangana. I just wanna talk to you mntakwethu namhlanje ngithi kuwena ungalahli ithemba, have faith, ube nokholo wena ukuthi every obstacles obhekane nayo njenganamhlanje is just temporary. Yonke inkinga obhekane nayo njengamanje into nje yesikhashana izodlula. I want you to believe in yourself ukuthi uThixo owasisa la emhlabeni onguyena owaziyo inhlelo zethu zokuthi ama plans wethu ngempilo yethu uwabeke kanjani. Angeke sisele la emhlabeni uThixo ukuthi sosokola singabantwana bakhe esibhekile, but if we believe, if we have faith and we believe in him ukuthi situation obhekane nayo wena njengamanje uzoyichinja lapha emakhaya. Ngiyakucela, this is my word of the day to you ukuthi whatever situation that you're facing today izodlula, it's just temporary. Well guys, isingene endabeni namhlanje ke ngibhalelwe ngumama la ekhaya namhlanje ku Jozi Bioscope wathi kuthina lovers ngicela uzwakale necrew yakho ye Jozi Bioscope ngoba nayi inkinga engibhekane nayo nginendoda engayishiya la eGoli mase ngibuya osebenza la bengisebenza khona ngimane ngithumelela imali sengidibana nayo bathi seyihlala nomunye umfazi inhle ukuthi uthola omunye umfazi lapho. Ngathi well mama ungawari thina siJozi Bioscope sosheshe sifike lapho, so wena mbukele lapha emakhaya ngiyacela ukuthi ungayindawo uhlale lapho ohleli ngakhona ngoba manje mangisuka lana ngisha imoto nabo Mr Jones sulibhekise khona le kumama siyokuva kakuhle istory ngoba sifunde kuphela efonini kwi-message obekasibhalele yona. Sifuna ukuyozwela mathupha ukuthi umama ufuna ukuthi iJozi Bioscope imncede ngani. Ungayindawo wena mbukeli lapha emakhaya awuthatha. Well mbukeli lapha emakhaya ngoba bengishilo ukuthi ungayindawo ngicela nje uhlale phansi uncibilike. Sengifikile ke la kumama onguyena osibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope ezosixelela kabanzi ukuthi ufuna siJozi Bioscope simncede kanjani. Umuntu omdala kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi mama, bengisacela nje ukuthi usixelele ukuthi umama igama ngibani kwaye ke waye usibhalele namhlanje la ekhaya ku Jozi Bioscope. Okay. Igama lami nguSindi Hlophe. Ya bengicela iJozi Bioscope izongisiza nginenkinga enkulu kakhulu. Inkulu indaba yami ngokuthi angikhona nokuyichaza. Can't even explain. Kusho ukuthi kunobaba engizwana naye wakakhatebe. Ngizwana naye isikhathi eside siphuma kude nowaphakadebe kakhulu. Yabona. Kwasho ukuthi kuyenzeka ukuthi mina angisebenzi naye waphela umsebenzi kudala. Kusesenjalo kwathola ukuthi mina kumele ukuthi ngihambe ngiye phesheya ngiyofuna umsebenzi. Ukuthi bese ngutholelo kahle usisi wami uphesheya. Yeah, ngahlala 10 years 5 years lapho. Yeah. Ngicala ngahlala 5 years, contract yami ya renew ngoba yaze yafika ku 10 years. Bayi renew again. Yebo. Kodwa ngilokubhizi ngichubeka ngisenda imali sifonelana kumnandi makufuna ukuthi ngwakhe indlu sikhulumisane mele sakhe indlu ngoba kumkhukhu la behlala khona. Uma usuka wena usiya le phesheya bewushiye kusese stand esinomkhukhu. Yebo. Okay. Ngilokubhizi ngithumela imali kanjalo
noma senzani nje senzidlu senzani thenga ifurniture ngiyathumela mina ngingala ngithi angithumeli angikhona ukuza ngapha kodwa imali ngiyayithumela. Okay. Hawu ngimangele mina ngiyabuya ke kule month ephelileyo ile last month yes last month mengifika before ngifika ngiyamangala mengihlale ngifona nje ngisecela amacingo amasapha like ama calls akasawa answer mawufona wena ule phesheya akasawa answer and uyazi ukuthi sivele isikhathi sami sokubuya manje. Hawu hayi kwenza ukuthi ngifikele ekhaya ngidla kukwami kodwa ngingasekhaya ngifikele ekhaya ngibeka izinto ngoba ngazi kenzakalani mengifika ngiyagogota ngithola ehlisa umoya ngiyaxolisa. Ngithola kunomama kwakho kowena la kulomuzi benwakha emzini wami Excuse mama ngiyaxolisa. Ukucala ngisitshela ukuthi hayi mhlambe naye umuntu osebenza ngoba indlu seyinkulu and umane unawo uyacela iziliphu zokuthi ubone ukuthi progress ihamba kakuhle. Ngamampela angishuthele nendlu ngiyibona indlu imile ngize ngijabule ngithi hayi yabona manje icontract noma ingaphela. Awusenandaba so usebenzile into obuyele emazweni. Manje maso ufika ke mama ke uthi yena lo mfazi ungubani lo obhizi obhuyaze lapha kwakho. Akishongo ufuna kuba nomsindo ngoba mengithi ngiyamchazela naye akafuni ukuthi anye ngingene la. Ngiyambuza ukuthi wena uyisebenza ngingene la. Uzontsho ukuthi ngisebenza ngasithi ngumna ngobani la. Uthi wena ubiza wena ngemsebenzi. Sekufanele amaphoyisa mele ngikhishwa ngamaphoyisa manje mina. Uthini yena ubaba? Uthini yena ubaba kuyo yonke lento? Yo, imene le ndoda. Akakwazi ukucacisa ukuthi ngumfazi wami. Nasemalangeni nje bangihambile ke so amaphoyisa sengingangeni until ukuthi mina kwenziwe izinto eziright. Ngithi izinto eziright. Aningibuzi maphepha nibuza ukuthi yenzakalani niyangixosha. Abazange bafuna uku-understand. Lutho. I'm sure khona la mhlamba kwangathi mhlamba ubaba ubarobhe khona ongabaxelela istory so yena ubaba akakubonisi nje nokuthi ngumfazi wakhe lo obekamthanda for yonke leminyaka yakhe. Angibonanga nje into efana leyo mina. Wait ma uthele stand besingesikabani bekwesami stand assistant sakho wakha indlu ngemali yakho oyisebenzele nzima usorganti ma ufika kwakho ufumana kuhlela umfazi indoda ayinasey. No ngiyaxolisa mama ke ngiyaxolisa. I'm so sorry mama. Okay singamoshi isikhathi mama ke kukude ongakanani la. Kude kakhulu bengishona nje ngapha nje. Okhona la eduze. No hayi singahamba ma. Singa Mr Jones Mr G let's go my good sis. No ngiyaxolisa umuntu omdala yazi ngikubuza kanje ngoba ngifuna uku-understand umuntu omdala inkinga angifuni ukuthi manje siyofika lapho ngingakabi neclarification yokuthi kwenzakalani but isikhohlakala sendoda mama lona angifuni ukugrow. Isikhohlakala yasibona lesikhohlakala but yo no sengikhalela ukumbona ngamehlo wami because ngiyayibuza ukuthi wena mbukeli lapha emakhaya zenzeka kanjani lezi zinto ukuthi umfazi uyasuka nihlala nonke nobabini and uyakholelwa kuwena ukuthi nguye umuntu eningaba nefuture nobabini mhlambe nakho umuzi nonke ekushiye la eyosebenza la kwenye indawo esuse umzi from being ukuthi ube ngumkhukhu to ube yindlu emile ephelele ekuthumelele nemali on top of that mawuthi wena ulambile esebenza kanzima eswethe ejuluke yedwa wena sozobuya ubone kungcono ukuthi uthathe advantage yaleyo yonto yonke yenzakalayo wena ubuye uzothatha omnye umfazi umfaka endlini ngoba umfazi wakhe akekho. No mama lobo yibukhohlakala and into ekanjalo ayivumelekanga ma ayivumelekanga and kwamina angeke ngiappreciate sengifisa nje ukuthi ngimbone le ndoda ngamehlo wami uyayibo ngizobona wena mamakho ukuthi ngoba ekhohlakale kanje wayezodlisa i-team yamadoda because manje songathi amadoda asikho right uyayibona into efana naleyo ngoba ngebanga lakhe lokuthi yena no ngiphatha kakubi mase ngikhalela nje ukuthi ngimbone manje mawuke wazama ukuthi from wena from a family yakho maybe you have a family your brothers your uncles or something like that wazama ukubaxelela ukuthi hayibo nangu umuntu la bengisingizama ukuphilisana naye and sekangigile ngalendlela ongigile ngayo. Yeah, but amikho ngikhonela ukuza la kule show yeni ukuthi ngicela izongisiza. Yikho kho sisi wami uhlala ibukela le show. Mina ngale pheshe angisumuntu onaka lama show wangithi. Oh so wawabhekisi. Yeah, so yabona ngumuntu oklinayo indaba zama show bengana nazo wangitshela usisi wami ukuthi hayi kune Jose so yenza so. Abo malume bathi umohlulwa amaphoyisa
sizoboshwa nathi. No, nami ngisafuna ukuthi sazo-understandisa kakuhle nami mama. I would still get to investigate more because I believe ukuthi ayikho into ewahlulayo amapolisa. So I don't understand how come ukuthi umuntu eyenze umsebenzi omubi kanje, isenzo esibi kanje, and then kungabi ne-justice in between because bekusistand sakho esesithetha ngaso and kwayeke bekuyimali yakho leyo bumane uyithumela ukuthi izokwakho umuzi. So angi-understand. So I'll make sure ukuthi nalapho ngizozama ukuthi ngi-understand kabanzi ukuthi umama uye othe makavula i-case ubani lo muntu owafika wayiphatha le case mhlambe ubani lo wavula idocket likamama kukwakho la kwami cameraman awubonise le ndlela ma uwe wakhe la amandla ami lawo. no ngicela singene ngaphakathi singenele ngaphakathi ma Amandla ami no there's something khona ku-off la we need to get to the bottom of this. Kwamele sifike ekugcineni kwalento le. Thank you Mr Jones. Sikwamele sifike ekugcineni. Mama ngibona nama room lapha wakhile lo muntu. umkhukhu kuphela la. Bekumkhukhu kuphela yonke le ndawo. Kuphela le ndawo. Yes. Gogo. Knock knock. Yebo. Ubani? Oh, sawubona mama Jenny. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami umuntu omdala nje. Hayi sisi. Uyathula wena. Uyabuya futhi. Wena uyathula yini? Hayi sisi. Ngithweni uyathula Awume kancane. Wena Awume kancane uyabuya futhi. Nama camera. Wena uyathula wena. Hayi sisi. Uyathula. Awume kancane. Yebo usola kuvele la. Nayi imihlolo yami le. Ethi mama ngicela ehlise umoya, ngicela ehlise umoya. Kwenzakalani ngayo? Alukaza kaningi la. Ngizoyenjalo mina. Ngiyami. Ngizoyenjalo. Sosenza idrama lomfazi Ngicela phuma. Okay, wait. ngiyethi kuwe. Baba, ngicela siphumele ngaphandle neke ukukhuluma. Ukhuluma kahle vele phuma imali. Engasabi ukwazi unesibindi sokuthi ungasabi. Hey, wona wenzeni? Wambe famini yes. Ngihlala nobani mina? Umuntu omdala sawubona. Umuntu omdala sawubona. Yebo baba. Ngiyaphila baba. Ngiyaphila nami umuntu omdala igama lami uLovers from Jose Pascope. Ngiyabona ubaba uphume nomsindo lana. Angi-understand uthi kanjani. Baba la ekhaya ngazi niphila kanjani. Ngisawulo sisibona. Uzokwenzani? Uzokwenzani? Ngifuna mina Uzokwenzani? Wow, just because unemali wena. Just because unemali. Wena imali yakhe yakuhlabekisa. Hayi wena uzokushaya ngizulwa. Uzomenzani? Uzomshaya ukwazi ukukhuluma lezi zinto phambi kwamakhamera uthi uzomshaya. Ihlolo phela le. Enkwadi. Ngobe yami Ukwatisa makatheni. ihlolo phela. Lapho baba isikhathi. No, yes, come on. 10 years angekho. More than 10 years. Umuntu omdala bekangakuthumelela imali umama makengekho. Bekethumela. Lo muzi wakhe So ubani? bekayenzani yena? No, wakhe ubani lo muzi? Uye. Imali Bekustand. yakhe ngashada ngemali yakhe futhi on top. Una Bekakuphi yena? Hayi manje Uthatha imali. no no Hayi nawu Uyaka nesibindi. itshelete. Amaru nesibindi Wathi la. ngishada yena. Akuvumela ukuthi ngihambe wena. Akusuwe. Bangasinabonza. Khatebe. Imihlolo yami. Kade kanti yini inkinga yakho mhlawumbe? Inkinga yami ukuthi le mali likuyaphi? Imali uyithatha kuyaphi phesheya? Uyasebenza muzi. Washo ukuthi uyasebenza kuwena umama. Angitshela iqiniso. Angitshela iqiniso sisi. Baba beningafonela. Usebenza wenzani? Beningafonela. Wait, beningafonela noma. Bothi phuma mali ngakamenga nakanti nawo. Mina ngizokhuluma ngokuthi uthathe iNigeria rubani uhambe nayo. Nobe ukuthi ngithatha iNigeria ngicela izinto zami ke. Thatha le ndlu le. Asicalela umama bengangakufoneli makala khona. Bangafonela isikhathi sakhe sewashi. Wena angithi wachange izinto. Angiyakuklik isikhathi vele. Makazi ngoma holidays. Mina ngihlala nawe angitsheli next. Oh bekangakutshela ngani? Hey awume kancane wena. Hey awume kancane la. Hey awume kancane wena. Wena ngasubisubu bakho la. Wena na ungasebenzisi lento yakho ubudoda bakho ukuthi uzofuna ukudlala ngomama wabantu. Osebenze nzima la esebenza khona ejuluke yedwa wena ulele la. For 10 years. Does it matter? More than 10 years. Does it matter? Le 10 years bonga yakhe. Weyibo ngayijika isimali yami. Okay. Uphela ngamagama athini? Isibindi sokuthi ulobole omunye umfazi ngemali yomunye umuntu usithathapi? Isazakalele lento leyo. Baba uthe ufika la utholanga kumkhukhu kule ndawo. Ngithola kwi-stand. Kwi-stand. Kuba kwi-stand. Wasebenza umfazi wabantu ejuluka eyedwa. Mama uya understand lento ukuthi ibheda kanjani?
bakulobole nje bakulobola ngemali kasisi. Hleli lana nje uhlele emzini owakhiwe ngomunye umfazi. Angiyazi le yami indlu le yami asela ubuya khona le yami angikwazi we dala ngila wali usidelela ubuya khona undizo Nangifuna Mr. Chin ngicela ubamba umfazi ngicela ubamba umama umsele. Etama ozala. Bamba ngicela ubamba umama. Yo yes. Ozala tama. No mama ehlisa umoya ozala. Mr. Jones awumise lo ozala time ozala this side. Etama la Cool down. Oh, explain. Mama, explain ukuthini mhlawumbe. Uhambile. Wayapi khulumani wayosebenza mana uyeke ukukhuluma into engekho ngumuntu omdala and yabona lento angiphathi kakuhle ngoba umdala and into ekhulumayo it makes sense. I don't know. What don't you know? Lo muntu bekusebenzela la kunomkhukhu and manje kunendlu. So uyamblame ukuthi bekangadeserve ukuthi ahambe yosebenza. Is that what you saying? awushaya indoda wena phuma kuye wena yami le ithi mina le ithi wena mama uya understand kukwakho ngeliphi umlo ushadile uyini wena phansi ushadile ngaliwe ngilokho sisi we kukwami la uthi ushadile wena ngisi angiyindawo ngishadiwe ushade ubani nangubaba eyithatha imali yokushada la asayi ukuthi yakhe straight namba ngiyaphaza khonkhalaza ngiphangi sorry mama ngiyaxolisa mama right kodwa uyabona into ozenzayo mkhulu uyabona into oyenzayo mama ngiyaxolisa bengisacela yo excuse mama guys is there someone with water or something umuntu onamanzi or something ngiyaxolisa uyayibona mina ramadala into oyenzayo la ukuthi umsangano kanjani bengicela ukubuza kuwe wena mnumzane ubuza ukuthini mkhulu ukuthi wena umuntu wakho uhleli nami iminyaka yebo ahambe yephi uhamba ngoba uyathanda or kanjani mangitshela mina ukuthi uhamba mama ngicela Mr. Jones please give a hot if there's hot Thembi ngoba vele abusive umuntu omdala ngiyaxolisa ukuthi ngisho kanje legama liphuma kakubi mara uyaxoka umuntu omdala ngiyaxolisa ukuthi ngithi kuwena uyaxoka uyaphosisa umuntu omdala yikho lento ekhuluma umuntu omdala ubani owakhela ithi sithu kahle umuntu omdala ngaloku buza lendlu yethu nendodana mamela la mina ngizokutshela lendlu le eyami lendoda bakurobhe basho kanjalo kuwena ngithi le bakurobhe kasho kanjalo yazi nizokwenzani rikokotethu mari anyway rikokotethu ari anyway try and call someone and check if there is an empty room that we can get now please nisho ngalokuthi anindawo nina la ni 100% umshadile ngemali kabani mina okay mangathi manje ngicela sikhalculate wonke imali umama okwakuthumelela yona eOrkanti until today oh umuntu omdala ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa mangicela ehlisa umoya mama ngiyaxolisa ngithi mangathi uyibhatale yonke le mali umama oyikhuphile uzoyikhupha asinayo bekayifaka ngintando yakhe asinayo lendlu le yethu asindawo bekayifaka ngintando yakhe asindawo okay no iyaphasa lento le iyaphasa mama yazi kwenzakalani mama okay mamela angazongithora nawe uyibhatala uthatha yakuthule na uyibhatala uthatha bazongithora wena okay mamela la qala ngihlala noma 5 years ungana abantwana bathatha abantwana ayoqala nje ngihlangise bathatha abantwana wena ubathatha abantwana wena nangizalela ngithi okay nangizalela ngithi ngeminyaka inyana nje senibona ngathi niphila imana seniya in heaven ne mamela la ngikutshele ke mkhulu into ezo ngihlala how many years now before ngoba kule 10 years mama ungawari mina ngizokunceda kule situation yakho ngeke ngivumele udlale ilethule labantu bakudlala bakwenza ngathi isilima mamela la mkhulu mamela la phezulu asenicourt akuna court nix la mamela ngikutshele ke mamela ngikutshele
Uthule Yenzeni? cela uhambe sisi. Ehambe phi? Okay, mamela ke into ezokwenzakala. Mama, Ngizokunyathela wena. ngicela ungaminyatheli. Mama ngiyacela ungaminyatheli. Okay, mamela la mkhulu. Into eyenzakala bantu Manto mdala ngiyacela. Mama ngiyacela ukuthi nje wehlise umoya. Mamelani la. Mkhulu. Le stand les. Angithi le stand les angifuni ukuthi laba bengazenza amakhruku la kwena. Le stand besingesakho. Isami. Le mali ebuild lendlu yakho. Ubona istand manje. Sokunendlu oyakhile ngemali yakhe. Hayiwa nami contribute. Mamela la baba wena wena i-contribution yakho ukuthi receive imali nge-account yakho. Yiyo nje contribution yakho ukuthi imali beyifikela ku-account yakho. Wena uthola abantu abazokwakha lana. If you want ukuthi umama ekubhadale lokho ngizokuxelela ukuthi ama-cost waloko imali. Yeah, will pay for. Kuphi? Wawusho. Angifune zona lezi. Mamela ke Ngifuni wena. bengicela uMr Jones la mama no baba ukuthi efone. Uyabo? Imali usathala. Sekafonile ke uMr Jones wathola ukuthi khona iroom empty manje esinganigcina khona nina no two until nize nithola indawo yenu yokuhlala. Mama Namhlanje. uke wamcela ukuthi ethenge ifurniture wakushutela yona mawule. Ngicela ukuthi ngiprove yalokho. Ngoba manga lento ekhulumayo. So ngithi umama angithi ngizoyikhipha. Akakhiphe yakhe. angithi umama yonke lento yakhiwa uyi and nale property lana yakhe isuka kwimali yakhe Iqiniso lelo. Iqiniso lelo. Mr Jones, we are taking their things ezenu izinto sizozikhupha le. Hayi man. Bamba lo muntu bamba yes bamba lo muntu. Ngicela Mr Jones ngicela please accommand them nyelenu donsa lo muntu sambeni donsa lo mama hey thina ungazosiphaphela thina ungalingi usiphaphela umuntu omdala ayishone khona umuntu omdala nikhuphe wonke amariyariyo wenu yonke nje lwabishi wenu la ngaphakathi yonke into khuphe uzowakhupha ke Mr G ngeke sizwe ngalo mama namathreat mama phakathi ngaphakathi hey wena mama uzokuphakamisa Mr Jones angene bazokubonisa bamba lo mfazi engene la ngaphakathi nibonise lezi zinto zabo ngazodlala mama no ithusimo thatha yonke Mr G anifake lo mfazi ngaphakathi enibonise donseni lo mfazi nimfake la ngaphakathi enibonise mama ngicela ungamshayi mama we Fakile wena. Phathi sikhona ebuya ngiyosebenza. Nina Sebenza. please ngicela baqoqise yonke leyo nto ephakathi mama ngicela ithusimo yeke ukubalwisa mama thina umthetho uyasifavor angithi le stand yesakho le mali ebuild lento yakho yonke le mali ethenge ne property ebekathenga ngemali yakho angithi so umthetho uyasivumela thina ukuthi labo bephume if yena efuna simkhokhele for ukuthi mhlambe wenza umsebenzi ukuthi encedise abantu bakhe lana ebabhekile sizombhatalela ilabor we can pay him leyo mali yakhe ozoyifuna and nale room usibanikeza yona mahala ukuthi bezibeke imqondo until they are back on their feet mama ngiyacela ngicela nje umesayidi okay ngicela umesayidi yes mama please ngicela ube no Mr Jones guys so into soyenza njengamanje ngoba niyabona uG usela ngaphakathi usaqoqisa lo mama Mr Jones uthi nje umama epolice umoya ngale side sizokwazi ukuthi sibe ne final conclusion of this so into soyenza njengamanje guys sizokuthatha yonke into yalabantu abala ubaba nalo mfazi wakhe osekamthathile omusha asizubalahlele esigangeni ke Mr Jones uthi khona iroom abathi empty esingakwazi ukuthi sibafake khona indawo okwamanje until befix impilo yabo bezoqhubeka ngempilo yabo bobabini beshiya umama phansi ngoba umama imali yakhe leyo isebenzele nzima orkanti for 10 years and masifika la West Party bavumelene nendoda yakhe I'm sure nani lapho babukele emakhaya khona umuntu obhekelele njengamanje ohleli nomfazi wakhe omhlambe ohleli nendoda yakhe mangabe ipartner yakho mhlambe iya transfer kumele iyosebenzela somewhere and wena nawe niyathembana iyakuthemba please ngicela umvumele ehambe yosebenza angithi uzobuya nemali ekhaya
Imali ayikho guaranteed ukuthi kumele uyithole la kuduze nawe, kumele uyithole kuphi kuphi. As long as where you gonna go there is money that you gonna bring back ubuye uzokwakha umuzi. Njengamanje umama uhambile le Orkanti wafika wasebenza kakuhle, akazange wayilibala indoda yakhe, wathathwa idubo lwale mhlambe sekathathwe mhlambe into ezimnandi ezale Orkanti. Uthe uzobuya eqhubeke yenze lesithembiso ebebenaso yena nendoda yakhe ukuthi bazovusa ikhaya bethintshe kungabi ngumkhukhu. Bawuthintshile umkhukhu manje kumile sokune first brick la ekhaya. Yena ubaba kanti sekadecide ukuthi ethatha omnye umfazi ezomfaka la ngendlela yakhe ukuthi unenkanuko yakhe. Sekafila ngathi umama kasabuyi. Mengabe unenkinga nawe lapha emakhaya mbukele, ungalibali ukuthi usibhalele on josiebioscope.co.za. Ungalibali nokuthi usifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana. Sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook, sikhona kuyo yonke inkundla zokuxhumana. Siyatholakala bafethu. Ningalibali ke nokuthi ni subscribe, ni followishe, ni share, nicalele nabanye abangayazi ukuthi Josie Bioscope ikhona, and we are here to stay and to help you people mayingabe nenkinga. I'll see you on the next episode. Awuphuma niphume naye lo muntu lo.